Ako želite kupiti jeftine igrice, posjetite link sajta koji će se naći u deskripciji. I pozdrav sve friendovi, i danas igramo SAMP, znači GTA multiplayer. Upravo nas je uhapsio alias Moh i mi smo u zatvoru. I izlazimo za 45 sekundi. Znači, dotle ću vam ispričati šta se ovdje radi. Možda svi već znate, ali na ovom serveru šta se radi. Na ovom serveru možete da pljačkate, ali kad pljačkate dobijete zvezdice. Onda tu ima ovi, ako vidite, mislim vidite sigurno, vidite ja sam civil sad, nisam ništa pljačkao, ovaj žuti je već pljačkao i on ima 3 zvezdice, a ovaj ima do 6 zvezdica. Ovaj ništa nije pljačkao, beo je, ovaj je pljačkao isto, 6 zvezdice ima tu negdje. Ovaj je nije pljačkao, ovaj isto pljačkao, ovi plavi, taj plavi je policajac i ovaj je kao viši čin policajca. Onda ovaj nije pljačkao, ovaj je pljačkao malo ili ubio nekog. Za ubistvo se 6 zvezdice valjda dobija, a za pljačku 3. Šta još ima? To i ovaj je najviše pljačkao i on ima preko 24 zvezdice. Znači kad skupite 24 vi postajete crveni. I šta ovaj radi sad? On udara me. Kad dođi sad, kad se prvi čapkaš, sad ću ga najem. Sad ću ga udaram, ne može stigne da me udari. Sad ću ga ubijem, jel? Znači dobro smo počeli ovo. Prvi je počeo šta da mu radim, evo sad ne može da stigne do udarca. I evo, 6 zvezdica sam i ja sam sada narančast. Vidite? A kada vas uhapse izgubite sve oružje. Ja sad idem neko da me ubije. I isto kad uzmete policijska kola dobijete 3 zvezdice valjda. Da, sad imam 9 i izađete si prosto. Ajde dođi ti da se boksujemo malo. Ovaj su izgleda ubio. Dale, nemoj me hapsiš. Nemoj. Nema veze. Opet su me uhapsili i sada neću nikog ubijati. Idem prvo da me oni ubiju, pa ću poslije ih pljačkati i pokazati vam kako se pljačka. Da znate, nisam ja neki pro ovdje i da vidite kakav mi je skin. Mislim, ja sam taj skin napravio. Vidite ovu dedicu. A pancir, 2 puške na leđa, samo što ih ne možeš koristiti jer su plastične. Šalim se, ne znam kakve su. Ali sam ih ja tako postavio. Imate u prodavnici da kupite. I sada mene nema niko da ubije ovdje. Idem ja po biciklicu. IP ovog servera će biti u deskripciji, pa dođite malo da se igramo. Ja sam Sicva, tako da znate. Evo je ga ovaj žuti, nek me ubije onako može. Ako nije neki noob da me ne može pogoditi. Dobro, ja mislim da nisi. Ajde, ubi me be. Kuj šavanje. Onek me, što sam i ja šavan, mogu sam, ja ne mogu. Kod mene, ova srpska latinica u svim igricama i ne mogu ni da je promenim. Snimat ćemo oko 10 minuta, možda i više. Samo da ja nađem, ujebe, ja sam dobar. Idem ja da se popnem pa da ripnem u neku zgradu. Dobar sam, mnogo sam dobar. Inače ovdje ima da kupujete kola i onda ih lokujete. Ne, dobro, ne. Imate da ih lokujete i onda
Sve i svašta imate, da kupujete, da pljačkate, da ubijate, da budete policajac. Yeah. Koji stunt. BMX. Znači ovo ako hoćete da skačete, znači zadržite CTRL i pustite. Evo ga. Idemo da opljačkamo nešto. Evo ga tamo cajac, poli. Ubij me, please, ili ću te zgazim. Ubij me, to krađem. Sad imam puške i sada mogu da se bijem. Ja se nadam da me čujete od ovog zvuka ovdje. Tebe neću nikakav raditi. Ček ja da stišam malo audio. Tako da me vi čujete. Sada idemo da pljačkamo. Idemo u Drug House Pro. Loš life-u. Loš life-u nego... Ne znam. To se nešto znači. Samo da spavnujemo. Ja ne mogu ni to da ukucam. Mora da vidim koji je problem ovdje. Opljačkano je. Ništa, čekat ćemo malo da mi opljačkamo Drug House. Inače nisam ni rekao, ovo je novi serijal koji ću isto snimati jer mi on jedini ne koči, ovi drugi mi koče, pa zato znači snimat ću ili s drugarima ili ovako zakucavanje. Glupo što je možda osuzme loptu. Da vidimo. I kad hoćete da pljačkate idete na ovo crveno i kliknete Alt. Ali vidite, meni piše da je ovo opljačkano, da se čekamo malo i onda ćemo moći i mi da pljačkamo. Znači ne treba puno da se čeka. Ujebem te usta. Lele, uplaši me, jebem ti. Nema veze, brzo ćemo doći od kvojera. Vidite, šoram. Hehe, a ništa nisam ukucao. Idemo šoraj. Lele, samo da ju ne pljačka, Lele, pa ja vozim biciklu i šoram. Lele, kako si pio toliko da vidi. A ovaj deda, gledajte kakav sportista, to još s pancirom, gledaj kako vozi, nema šale, gledaj samo ispušta ovo. Ne, da se upljačkao, ubit ću te, jeli, čekam za džabe. Gdje je ovaj? Nije valjda. Se namočam ovaj kalašnjikov što nije htio da puca. Gledajte, opa, fontana, pada sneg. Ajmo malo na kauč ovamo kad sede. Eto, tu. Ali ovaj moča na 30 metra, gledajte. Još. Gledajte, odakle ovo ne izlazi od negdje, nemam pojma. Ništa nisam ukucao. Možda sam nešto kliknuo, ne znam. Inače, znam šifru za da pišete. Znači, ukucate PISS, valjda. Tako nešto, ne znam. Ja odavde sam igrao i zato ne znam. Imam u banci jedno, ne znam koliko para, imam oko 200 nešto hiljada, pošto imao sam 1.000.000, pa sam kupio motor i sad bi ga spavnuo na mjesto, ali ovamo gdje sam ga lokovao da se stvara, ali pošto imam ovu latinicu i ne mogu da nađem ono, vidite, čekajte, možda ovako, odavde negdje,
Čekaj. Možda je ovo valjda. Eto, ko beše na ustra? Čekaj. Vank. A, jeste. Čekaj. Isto ovo. Tako i onda ovako i Cvajer sit. Ne, to. Cvajer sit. Vidite, on sedi i piše. Samo uđe neko. Ja se nadam da možda... Evo ga, pljačka. Vidite, to je prazna torba. To je fail, gledajte. I evo još malo pa smo ga opljačkali i da vidimo koliko ćemo pare. 11.000, tačno. Lelebe, mani više da pišeš, već si iscediš sve. Peace. Gdje li beš ono sad? Čovjek da prestane. Stop. Anim. Čekaj. Mnogo dobro gađa. Bravo za mene, što li pa čučim. Znači ja imam... evo ga tu, eto. Sad ću ti vratim pičku. Dođi sam. Dođi vam. Evo ti ga. Sada da ukucam. Čekaj, koji beš? My vehicles. My vehicles. Sanchez. Rispa. Da vam pokažem moj motor. Samo da me ne ubije ovaj. Da me ne ubije guj. I evo ga ljudi, moj motor, znači evo kako izgleda, evo ga neki šabanjeze. Znači evo ga, to je Sanchez Enduro Cross. Mislim, ne znam da li je Enduro, mislim Cross je sigurno Enduro. Mislim, jeste. Ne razumijem se ja toliko motore. Meni se ovaj najviše sviđa motor. Ima onaj motor od 3 miliona. Ovaj od 750.000 i ima onaj Freeway za 750.000. To je onaj malo izduženi motor. Ali po meni ovaj najbolji, ne znam za druge. Po meni ovaj najbolji. Jeste da ne ide toliko brzo, ali ipak je dobar. Kod njega je specifikacija kao da, pošto on može da izađe gdje drugi ne mogu. Mislim, ne baš svaki može, ali naprimjer za planine on dobar. I tako to, znači, to je to bilo za ovu epizodu. Ako vam se svidjela i ako hoćete još ovakvih epizoda, lajkajte i subscribeujte. A mi se vidimo do sljedećeg klipa i do tada. Ćao, poz. Bom bom.